Lishonile mbukeli anguvusele etindzabeni telwimi lwesiSwati sitethula bukhoma eAuckland Park eJozi endlini tekusakadade eSABC nati lethamba embili lomuhla. The province will also be at the center of the just transition to low carbon economy. Mengameli Cyril Ramaphosa uvakashele isifundza lesinothe ngelilahle velonke impumalanga lebukene netinkinga temanti inhlupheko nekuswelakala kwemisebenzi. What its function will be, as is the SIU's function at present, is that it will be largely preventive. Process. Umkhandlu wavelonke loweluleka ngekulwisana nengohlakalo uhambisa embili umkhankaso wekuthi ikhabhinethi ivele nemthetho lotawusungula lehhovisi lelitawubukana netebukotfo nekulwisana nengohlakalo. We are asking developed countries to reduce more quickly emissions. Mapalane jikelele wamhlaba uhlangene Antonio Guterres uthelekile kuleli kanti utawukhuluma emhlanganweni we-G20 Shepherds lotawuhlala kusasa eSandton. Please allow me to welcome the new Mamelodi Sundowns head coach, Mr. Miguel Cardoso. Uphelile umshado emkhathini weMamelodi Sundowns namanqoba mncithi. Akasekho emhlabeni Thulane Mngomezulu lobekamele umsolwa wekuqala Moses Biya eqaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. Mngomezulu bekasolo angekho enkantolo kamuva nakuthethwa lelicala kanti bekalandzela lelicala ngekusebenzisa ngqondvomshini. Waqala kumela lomsolwa ngesikhathi kuthethwa licala ngekhathi kwelicala lapho bekubukwa titatimende letatfulwa nguSibiya nemsolwa wesibili Bongani Ntanzi. Mengameli Cyril Ramaphosa uvakashele isifundza lesinothe ngelilahle velonke impumalanga lebukene netinkinga temanti inhlupheko nekuswelakala kwemisebenzi le just energy transition itawucekela phansi isindvo selilahle kulesifundza kungako ke tikhulu temkhandlu tifuna kwelulwe esikhansi setiteshi letisebentisa imalahle kuphehla gesi tindvuna nemasekela ato kanye nebaphansiswa kulesifundza basafuna tindlela tekuphucula timphilo tetakhamiti tasempumalanga. Umengameli Cyril Ramaphosa kanye nethimba lakhe longqongqoshe lakazwelonke babambe umhlangano nezikhulu eziphezulu zasesifundazweni saseMpumalanga ukuze namasu okwakha ingqalazinda intuthuko lokusimamisa umnotho waseMpumalanga. The province will also be at the center of the just transition to low carbon economy. And these are some of the discussions that we ought to have with yourselves to see how best as Mpumalanga we can actually turn the tide around so that greater benefit can flow from this era that we are getting into of low carbon economy. Undunankulu waseMpumalanga uMandla Ndlovu uphiza wanxusa umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi akhulume nozakwabo waseMozambique ukuze kuzoba khona ukuthula kulelazwe la kubhebhetheke khona imbhikisho ngenxa yomphumela yokhetho. uMandla Ndlovu uphinde wakhala ngokuthi izakhamuzi zaseMozambique ziza eNingizimu Afrika ngokungemthetho mase zenza ukuthi bahambe beyezimayini bayomba amalahle ngokungemthetho okuyinto engavumelekile lana eNingizimu Afrika. We are carrying the brunt of illegal and undocumented immigrants. This has its own negative consequences, including cross-border crime, as well as increased community crime in general. Isifundazwe saseMpumalanga sinamalahle amaningi okuphehla ugesi kodwa njengoba iNingizimu Afrika ibheka indlela ezitsha zobuchwepheshe zokuphehla ugesi njengokusebenzisa ilanga uphinde futhi wasebenzise nomoya kuyinto umongameli athi lesifundazwe kumele sibhekisise kabanzi ukuze futhi kungalahleki amathuba omsebenzi nabantu kumele beqeqeshwe kabusha ukuze bazokwazi ukuqashwa kulezi imboni ezintsha ezokwakhiwa. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngise Middleburg eMpumalanga.
Lisekela lamengameli le-ANC Paul Mashatile lithi angeke kube khona ukukhombana emehlweni ngemiphumela lemibi yelikhetho lwanga-2024 lelapho yalahlekelwa khona kakhulu i-ANC. Sifunza iKwaZulu Natal lapho i-ANC nekusekelwa lokukhulu saphumelela kuthola 17% wemavoti. Mashatile bekavakashele ePietermaritzburg lapho ahlangene khona nebaholi benzabuko nemalunga emphakathi ngaphambi kwelikhetho lokuvala tikhala kuleli viki lelitako. Akhuluma ngelikusasa lebuholi balesifunza, Mashatile uthi ngeke bahlakade muntu. Overall, we didn't do well as the ANC. As you know, we got 40%. So we don't want to blame KZN or blame Gauteng or any other province. We are reflecting ourselves as a national leadership. We are reflecting together with them. That's why we met the leadership of KZN. That's why we met Gauteng yesterday. That the purpose of the meeting was to reflect what could have gone wrong. What is it that needs to be done? So we see this period as the time for recovery, the time to recover lost ground, rather than blaming one another. I know many people were saying we are calling these provinces because we want to dissolve the PECs. That's not the case. We're not dissolving anyone. Umkhandlu wavelonke loweluleka ngekulwisana nengohlakalo uhambisa embili umkhankaso wekuthi icabinet ivele nemthetho lotawusungula lehhovisi lelitawubukana netebuchotfo nekulwisana nengohlakalo. Leti ke nguletinye tetiphakamiso letivetwe ngulomkhandlu kunkulumo-mphendvulwano yavelonke yemalanga lamabili. Inhloso lenkulumo-mphendvulwano kuqinisela inhlelo selivele likhona kulwisana nengohlakalo kwakhona komphakathi oliphendvulelako ngalokwenteka ngaphansi kweliso lawo nekwenta ngcono ukuthola udzingo temphakathi. Lo mkhandlu lowasungulwa ngumengameli Cyril Ramaphosa ngeminyaka ka-2022 weluleka nemengameli ekusebenteleni ngalokwenele lihlelweni tekulwisana nengohlakalo enhlanganisweni etehlukene temphakathi nekuhamba embili ekuthatheni inyathelo kulwisana nekukhwabanisa nengohlakalo. The OPI is a kind of quasi-law enforcement agency. It's not part of the criminal justice system. And so we are recommending that it be built on the foundations of the SIU, which has been a very successful institution. And what its function will be, as is the SIU's function at present, is that it will be largely preventive. Lesikhungo lesihlongotwako sekubuya nebuchotho nekulwisana nengohlakalo sichazwe njengesikhungo lesikhethekile sitimele lesitawuba namandla ekwenta luphenyo lolucondzene nengohlakalo ngekulandzela umnyaka lokhishwa kumengameli noma-ke ngekuhambisana nemandla loniketona ngekwakhiwa kwemthetho lomusha lutawuniketa lesikhungo emandla echuba umsebenzi waso. Sihlalo welkomidi lelitiko letasekhaya Mosa Chabane uthi lesimo lesibukene nebashayeli bemaloli labasemgwaqeni longuthela wayeka i-N4 labalinze kwewela ehekeni lelebombo sibi futhi sidinga kungenelelwa ngekusheshsha. Lelikomidi livakashele leliheke kubuka tinqubo talo temaholide akhisimusi kulandzela kuphathanyiswa tibhelu leliqhubekako eMozambique. Labasemagunyeni lababuke kusebenta kwaleliheke bathi kusamisiwe kusebenta kwalo. Lichubekile nekuvalwa liheke lelibombo njengobe tichubeka tibhelu eMozambique. Ngako-ke imaloli lalayisha imikhicito netimoto tebantfu tangasese ateweli. Litiko letasekhaya lithi bashayeli bemaloli baphila ngaphasi simo lesiyingoti etimpilweni tabo. Key of the issues that are rising is the health in the environment. You have seen that the trucks are almost above 50 or so. Which also impact in terms of the health hazard. Bashayeli bemaloli bakhungathekile bafuna uhulumende angenelele ngekusheshsha. We are suffering so too much suffering. We have no water to drink. We have no toilets here. Nothing for it. Laba vakashela kule Mozambique bayancuswa ukuthi basebenzise liheke leManang. Laba semagunyeni lababuke kusebenta kweliheke bathi tinsita tekulawula emaholide akhisimusi titawusebenziswa kusita bashayeli bemaloli. Resources are now currently be deployed, to the truck drivers on the corridor to assist them to just have basic water to drink, as well as, be able to help them with ablution facilities. Chabane uthi kufuze lusito luvele kuwo omabili lamave. Kusenjalo emaloli lalayisha imikhicito asacale kusebenzisa liheke leMananga leliphumela kuleswatini atokwati kufinyelela eMozambique ngemva kwekungacondzakali kwalokwenteka kulela leli bombo
kepha-ke bewumncane umnyakato kuleli heke babeka indlebe kude kwathi ukuthi kwentekani eMozambique. I-Border Management Authority imise ukusebenza kwesikhashana kuleli heke lelibombo. The Libombo port of entry has temporarily suspended operations for general cargo processing as well as passenger movements due to the Mozambique side being affected by sporadic unrest. However, earlier today, some cargo trucks were already processed before the port operations were temporarily suspended. Bashayeli bemaloli bathi baphambuke kuleli heke kude ushiya umthwalo wabo emvileni losetshenziswa ditimela loya kule Mozambique. Sisilayishe eBelfast isilayishe Friday so lo mthwalo so manje besikula ku N4 so manje kwathiwa no lo mthwalo ngizolo Monday bathi lo mthwalo bawudivert iGreen Road esilayishela ke yathi siulethe eSwatini. Ngikusho ukuthi iphathimandla kuleli heke kusacociswana nabaphathelene netindlela kumele tendiwe kwanyalo njengoba simo simandondolwane kanti kusetawuphinze kuniketwe nencubekele embili ngelishintsho lolusha. Mapalane jikelele wamhlaba uhlangene Antonio Guterres uthelekile kuleli kanti utawukhuluma emhlanganweni we-G20 Shepherds lotawuhlala kusasa eSandton. Lo mapalane jikelele kulindeleke nekuthi ahlangane namengameli Cyril Ramaphosa ngaphambi kwekuthi alibangise kwelaseLesotho. Inhloko yamhlabuhlangene iholele enhlangano ngesikhathi lesibi kakhulu. Kuqale kwaba i-COVID-19, kweta impi e-Ukraine, kwacubuka impi e-Middle East, lapho i-Israel betibhomele eGaza. Yangasali ngephandle ne-Afrika ngekukadinti kweSudan nengcenye ye-DRC. Ngala ulwelo kugucula kwekuma kwetimali mhlaba wonke jikelele. Other aspects that need to be done in relation to debt relief mechanisms, change of model of multilateral development banks and the way they need to be much more effective in mobilizing private finance at reasonable cost to developing countries. So there are a number of things that can be done immediately. Guterres wende lubito lwekutsi kutsatfwe tinyatselo tekubukana nenkinga yokushintsha kwesimo selitulu. There are common but differentiated responsibilities according to the capacities of different countries. That's why we are asking developed countries to reduce more quickly emissions than developing countries, but everybody must do an extra effort. Leti-ke tinkinga inhloko yamhlabuhlangene lefuna emave layingcenye ye-G20 abukane nato. Kuletinye uMasibiya ititolo kube nekhwilitisana ngaphandle enkantolo lephakeme ePitoli lomuhla eludzabeni lolusaqhubeka enkantolo lwase-Pretoria High School for Girls lokwexwayana nekwelibala. Asibamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucedza kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Kuqubuke umsindvo enkantolo lephakeme yasePitoli mayelana neludzaba loluqhubekako lwemantombazane esikolwa semabanga lasetulu iPretoria High School lwekucekela phansi ngekwelibala. Umtimba lowengamele lesikolo ufake isicelo lesiphutfumako enkantolo kude utfole tincomo nemiphumela yoluphenyo lwetinsolo telibandlululo kulesikolo. Lolu dzaba lubese luyakhishwa kwesikhashana eluhlwini ngemuva kwekuthi-ke ummeli wemtimba lowengamele lesikolo acele lijaji Mandlenkosi Motha ukuthi ashence kuleli cala ngobe akhombise ukuthi ufuna kuthatha luhlangothi. Lo mtimba lowengamele lesikolo ufuna ukuthi inkantolo iphoce umphathiswa welitiko letemfundo eGauteng Matome Chilwane kanye nelitiko ukuthi bakhiphe umbiko weliphenyo mayelana netinsolo telibandlululo kulesikolo. Bafunzi laba-12 bamiswa ngenyanga yaKholwane mayelana netinsolo telibandlululo ecenjini leWhatsApp. Sesiphinze singundzabamlonyeni lesikolo semantombazana kuloku ke imbi semkhathini wemtimba lowengamele esikolwa nemphathiso welitiko letemfundo eGauteng Matome Chilwane. iSGB ifuna imininingwane yoluphenyo loluphathelene nokwexwayana ngekwelubala lolwendiwa kulesikolwa ngobe isola ukuthi litiko kungenteka lagabudzela lasebenzisa imandla ngalokwecile. If you want the report, there's processes. I mean, you just apply. If we can give you a report, then we'll probably do that. You don't need to bring us to court. Betindzaba bebangakavumeleki kungena ngekhathi enkantolo. Kepha lolu dzaba luke lwasuswa
kafushane eluhlwini lwemacala ngemva kwekuthi iSGB iphakamise ukuthi lijaji alihoxe kuphatheni lelicala ngobe kungenteka lingakhiphi isijubo lesingakachimi. They want to review the report, but they want to review the report that they came to court to seek us to provide them with. So doesn't make sense. Inyonyana yabothishela iSouth Africans on Verses and beyitolalela emalunga alo lasebenta kulesikolwa. Thishela Nhloko abemisiwe tinyanga letintsatfu kepha ke sewubuyile uyasebenta. The SAOU proactively brought a PI application weeks ago already. We are watching the timelines and we will take the necessary legal action to obtain the report if need be. Kusengakacaci ukuthi lubuyela nini enkantolo lolucala. Kuletimfuno te-SGB uma kutfolakala ukuthi kwaba nekungahanjiswa kahle kwemthetho kungemiswa nsi kusebenta kwetiphakamiso tembiko wekucwasana ngekwelibala kulesikolwa. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba uphela umkhankaso we-16 days lomuhla ingabe wendani kuqinisekisa ukuthi bantwana nalabasikati bayavikeleka futhi bayaphepha ekuhlukubetekeni ngekwebulili. Uphendvule kanje. Wenza ngizoqinisekisa ukuthi ngiyabavikela ngaso sonke isikhathi. Kimi kuzoba 365 days ngaso sonke isikhathi bavikelekile abantwana abancane kanjalo nabantu besifazane. Asisukumeni singamadoda sihlanganeni sibumbaneni sibe ngamadoda sibe imbumbe sivikele abantu besifazane kanye nezingane. Kimi kuhlala kuyi-16 days of activism. Ngihlala njalo ngishumela ivangeli ukuthi ngingahlushi abantu besimame nabantwana abafowethu engihlala nabo. Uma sixoxa lokuthi bangahlukunyezwa abantu besimame. Ukuphela kwe-16 days of activism against women and children abuse namhlanje lokho akusho ukuthi abantu kusuka kusasa kufanele beqale behlukumeze. Le nto kumele ihlale enhlizweni nasengqondweni zabantu ukuthi 365 days a year abantu kufanele ukuthi bazi ukuthi ingane nolukhuzana nabafazi abahlukunyezwa. Ngiyakhuthaza mina ukuthi umuntu abike ukuthi uyahlukumezeka angahlali nento ngaphakathi angahlali futhi nomuntu omhlukumezayo. Ngicabanga ukuthi ngisho ngaphela u16 days of activism kodwa kumele kube yinto eqhubekayo leyo ukuxwayisa ikakhulukazi labo abahlukumeza abantu besifazane nezingane kube yinto nje ka 365 days. Lona ngombono wembukeli iSABC ete yekufeswa ukuthi iphendvulela ngawo. Nasivakashela eTimakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kuna Sibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu, lishonile mnakethu. Alishone Rebecca sivusele kuwena kwelisimba lakho egoli lishonile mbukeli wetizabade Swati khona ke ekhaya. Namhla ke ehlelweni sina nalo kelisaba lelisina sihlalo welikomiti letizabade tasekhaya eParliament njengoba bekasavakashela umncele ilibombo border post lapho avakalishe khona kukhathazeka ngekusebenza kona umncele njengoba ke Solomon ke akusebenzi ngendlela letayilekile. Ngentilo kwaloko sinenyane bothishela isathu njengoba enalibito kumengamela kuleli ukuthi ke akuvumele kusebenza kwesigaba 4 na 5 ngaphasi kwemthetho iBela Act njengoba nawo umthetho sivivinywa wapasiswa ngenyanga yeSeptember ukuthi usebende kuleli vele eNingizimu Afrika. Sinekele inyane isathi ukuthi ke sitawuva sembelweni ngabe ke bakhala ngani. Siboleke indlebe emlaleli ngesimbi esithupha kuzimadebe ngesimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala. Akanza Rebecca nelisimba lakho zama malehle mbukele ekhaya. Sibonga kakhulu kusibunga kanti mbukeli tikuca lapho ke etalomuhla tikhona tesindebele kusasa kanti uma kubumbana yesikhombisa lomuhla kuyo lenkundla tikhona tesixhosa sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo Nzamba Malenhle.
ngedela shona lingenathi zabatalo kanjalo ngedela shona lingenaso simo selitulo sibonga kakhulu ke Rebecca kanzi ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kwamahle kakhulu mathuba emvula mawubuya kakhulu kade ukhuphuka nempumalanga yelive njengoba lapha kuye ke la 30% kanzi ke likhombisa ngibonya ngemafu letinyeke tifunza kanzi ke ukhona nalo moya lobonakala ke la ungena ke ekhasi nelive ngalo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa akhombisa kuba mahle lawo mathuba emvula njengoba ubona ingcenye yesifunza ke la iKwaZulu Natal lapha kuye ke la 60% kanzi ke mawubuye ingcenye yesifunza ke la iNorthwest lapha kuye ke la 30% kwanalo muhle kanzi ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke ukuduma kakhulu etendzaweni yesifunza ke la iKwaZulu Natal kanzi ke mawubuka ke icishe ekhasi nelive ngahle ke kucubuka umlilo emadlelweni lathide bantu ke bacaphele ngendlela basebenzisa ke khona umlilo kuleto tindzawo letiwe kanzi ke isixwayiso lesivela kuba South African Weather Service sakusasa ngahle ke nobe ke kungena kushisa ke ngalokweqile mawubuye kakhulu kati ecishe ke even longana mawubuye kakhulu kati impuma yelive wehle njalo uyethu ufunza eligwini nelive kanzi ke ngahle kuphele icishe ke elangeni ilanga lesihlanu lokushisa lokubonakala ke kuba madima kulelive kanzi ke masibuke amazinga eshisa ukuthi sebenjani kakhulu kati elangeni lakusasa masibuka ke sifunza eGauteng siyashisa ke naso sifunza ePretoria eCarltonville eVereeniging ehleli lapha kuye ke la 35 34 eBroncosspruit kanzi ke eLimpopo indzawo letfana ke la nabo Musina ehleli lapha ku 38 ePhalabula ehleli ku 40 kanzi ke mabukeli Phalale eBelabela eBhekas 40 ehleli lapha kuye ke la 37 kanzi ke sifunza impumalanga indzawo letfana ke la nabo Sikhukhuza ehleli ku 43 34 lapha eMbombela kanzi ke 35 eMkhonde 36 lapha ke la eStarterton kwalo muhle siyashisa ke la sifunza eKwaZulu Natal mabukwenzawo letfana ke la nabo Ladysmith lapha ku 40 eVryhead 38 uLunde eRichards Bay nakhona likhombisa ke kushisa ngolelo muhle nangale Port Shepstone njengoba lapha kuye ke la 30 kanzi ke sifunza eEastern Cape indzawo letfana nabo Grafi liyashisa ngolelo muhle njengoba lapha ku 37 enquba mabuka indzawo letfana nabo Komani ihleli lapha ku 34 pholile ke ecebeka njengoba lapha ku 27 sifunza eWestern Cape mabuka indzawo letfana nabo Hleni Williams likhombisa ke kushisa nangalo Beaufort West njengoba lapha kuye ke la 36 kanzi ke yalipholile indzawo letfana ke la nabo Musel Bay njengoba lapha kuye ke la 24 kanzi ke Northern Cape indzawo letfana ke la nabo Springbok kuyashisa ukhuphukela bo Uppington boKurumani boKimbali njengoba lihleli lapha kuye ke la 42 ngolelo muhle 38 lapha ke ADR kanzi ke sifunza Free State indzawo lefana nabo Bothaville ikhombisa ke kushisa ku Kroonstad lihleli ku 38 35 eFrankfurt eBethlehem lihleli lapha kuye ke la 34 kanzi ke sifunza iNorthwest ngolalo muhle indzawo lefana ke la nabo Tosca kuyashisa uhambe ku Mahikeng uyofika ku Rustenburg lapha kuye ke la 35 ngolalo muhle kungawube ngophathelo kona busuku abube lobuhle